بسم الله الرحمن الرحیم. تماشاوان هیجا شوا و بخیر. نرینا راست دست پیکرش به هفته امید درباره هفدیتنا عالمان مسئله ماک قانونا نو و فتح قدسی ده خبر بدن. میوانی مل استودیوی پیشیوان ناس بکن. ما مستسیفتین آرمان خیراتن سرچواراتن. خودش راضی بی. نورتین قوسری اونجا بخیرات ما مستسر خودی لو بی خودش راضی بی و شانا مسر خیری بینش. خودش راضی بی سرچواراتن. تماشاوان هیجا دبن سیوانا اتحاد العلماء ده به ارگانیزه اتحاد العلماء عالم اسلامی چهار عالی جهانی لآمده جویان دروش برنامه چی بود درو دوام کرد دوام برنامه آنده مسئله گرینگ هاتن آخافتن و درباره برنامه دژی روزا داوی انجام نامه هات دیار کردن. اما سروی جوینه انکیب سکنن و هفته برنامه خوده کمبونا عالمه لهف جوینه عالمه اهمیتاوی چیه برنامه ده چه هاتن خبردان چه مجار درکتن پیش کی بشتاری برنامه بو عالمین اسلامی کی جان هرمی بشتار بون اما سروان مجاره خبر بدن دور اما درباسی مجاره قانون اساسی ببن لورا تمام اختار سیاست ده که جوان تی پرسین جبو ترکیه پیدویک هیا اوجی ماکا قانونه که نو لبله هر چخاص سیاست مدار سروی بیانات خو و هاجی اشکره بکن لی جبو چیکرنا قانونه که اساسی اراده که خرد حتی آنها در نکتیه میدانه لبله سروکومار اردوان ده هنک بیانات خوده اشارت دا جبو مجلس نورو نشت یکی یکی جوت مهدا د روجوا مجلس ده پارلمانتوی ده و اف مجاره سرکبه اما سروی مجاری جی خبر بدن دو سالوگرا فتح قدسی بو قدس شریف ایرو دبن اشغالا چتیا تروریستیه فتح قدسی جبوم تجمعني سال وجراوي إيرو حال قدسي هروها سلعدين أيوبي بتش أمبيجن فكرة بتش مفكورة مسألة قدسي خستر رجوا خو والسر خباته كيكر أما سربان مجرى إن شاء الله خبر بدن ما مستسيفتين آرمان كرم كندست بيمكن عالمين إسلامي لآمده لهفدو جویان براستی هر سال اف جوین دیل دار خستن و هر سال جی هر سالا کدوچه جی سالا بریاوی هی اهمیتاوی زیاده تر در تی میدانه هی مجارین امبیجن مهم تینه خبردان و کسایتی که بشتاری برنامه جی دوین او کسایتی که امبیجن ناف عالمی اسلامی دا دناف عالم اسلامی دا بناو دنگن اول ون و جوینه چوا دخوینن جوینه عالم الهفدو کو وها بجوینو سر هنک مجارین پرسکریکن مهم خبر بدن ده چه معنی؟ بله اول اف جویناگو چه بو لدیاربکر دروجا بردوام کرد و به چند زمانه کردی، زازاکی، عربی، ترکی یه حتی حوله فارسی، سورانی بله و بیلدریا و ایتالی یعنی انجام ایتالی داناجی او ناجی که لی میزان حقیقتا زحف بقیمت بو اول از وینا بجم یعنی پشتی دمک دریش گو پرسگریک امت اسلامی اج طرفی عالمه گو تین زمان و عالم در حقیقی دا خبر دادن ابنا اج امت را مسئله که پر گرینگا
مسألة زحف بخيرة إن شاء الله أم دبيجن أف جفين وأف برسيانية حال أمتي قوش طرفي عالمة وقتي وري حولي ووقتي عالم سر مسألة بيشتغلن أف جدي نشاندان قو و دناوا أمتي دا أف مسألة قو سياسي أف مسألة عبوري أف مسألة هرمی گو ایرو امتا اسلام بسینورا پارچا پارچا بویا او مسئله ولو وقتی گوش طرفی عالم ورنه حوله و عالم برسگره که امت بخوازن بین زمان و تینن زمان و چارەسەریە جوار تێنن فکرێ خۆ بەیان دەکەن ئەو ئومەتێرە بخێرە بەلکی ئیرۆ حۆلا سیاسەتێدا vê arêna da dengê hindik derdikeve ama di pêş de înşallah şart û şurûtê dinyayê û ê siyasî bihin weka dema berê got alim pêşkeşiya vê umetê bikin bihin balwê ve diçe lewra sîstemê got îro li ser vê umetê têne tetbîq kirin wextê xwe dagirtina nema cewabekê didin îro ev pirsgirêkê got ketina ser hev zêde bûne sebeba wêne jî ev e got siyaseta vî zamanî îdarê vî zamanî siyasetmedarê vî zamanî ji ber got aglabe ekseriyetê wanekê ne alimin belkî hanî li gora şart û şurûta li gora hinek dewlet bi şeklatên ser îdarê ama em dimeyîsên pirsgirêkê ummetê ji xêrî ummetê jî di dinyayê da ji însaniyet diçe bal qrîzekê ve madem kî mesele ev e di destê ummeta îslamê de reçeteke weka Qur'ana Kerîm heye û alimê îslamê wextê got vê reçetê rahêjne û li gora vê reçetê civînê xwe dewam bikin û va pirsgirêkar gora vê reçetê bên neholê em hêvî dikin wê di pêş de ji Müslûmanan re ber çi qas got sînor jî hebin çi qas got Müslûman yanî nava ummetê de ev hinek tevger ji ber meselê siyasî ji ber sînora tevger kêm jî bê ama îro ji ber got teknolojî di pêş de ye ji ber got îmkan zêde bûne mesaja alima ez dibêjim ev xebatê alima dikin temamê ummetê İnşallah yani ev meseleka muhîma ev kesê got ev temel avêtiya vê civînê dikin robro bi pêş diçe em dimeyîzênin li xusûsen yani li herema me Kurdistanê û herema Erebistanê Türkistanê alim robro îştirak dikin dikevin navê îşî pêş diçe ev nake îşekî muhîma esasekî muhîma em ba birayê me got ev organîzehanekê kirina em wa tebrîk dikin İnşallah di pêş de jî fêkî wê nake wê xweş bêdan mesel ez mîsalekê dibêjim dibe di dema Hezretî Alî de sualekê jê dipirse yek dibêje ya îmam ya Emirülmüminin çima zamanê Hezretî Ebûbekir Hezretî Ömer Hezretî Osman yani sukût hebû huzur hebû ama zamanê te de çi heye tevlî hevbûn heye isyan hene ji dîn derketîn hene mesele çi ye sebebê çi ye dibêt zamanê wa de ez wezîrê wa bûm ez li pişta wa bûm ê weka min li pişta wa bûn zamanêm de ê weka te li pişta min in yanî ez dixwazim vê bêjin vê mîsalê de dema got alim di pêş de bin û alim hevdû li pişta hev bin hevdû qewî bikin di vê rê de înşallah em dibe wê pirsgirêkê ummetê û însaniyetê wê çareseriya wana hê xweştir bibe demeke nêzik de jî wê fêkî xwe bide
ام تبریک دکن و بله. دائما و عالمه خدا جوار راضی به بله خدا جوار راضی به اداره کردن جوات دا دولت دا ایرو زیادتر پلیتیکال پیشش خو یعنی یه گوتناوان سر ملت دا تأثیراوی هیا و دولت و ملت و جوات اداره دکن پلیتیکا یه کسایتی که پلیتیکای را عمل دکن يعني سياسة مدار براستي ناوي سياسة وبوليتيكا جي پر الهفدو روناني سياسة هي برفرتره نافروكا ولی بله پولیتیکا يعني إدارة كرنا إيرو دولة هم بيجن پولیتیکا يعني أو كاريكو بدست بارتين سياسي تي إجرا كرن أبا پولیتیکا لغور مجوه فهم کرد إدارة يا جوات دا هي زيادة تر دوه كو علم دركبه پیش عالم دركبه پیش عالم كو إيرو الهفدو بجون و جاليه كي وجي پرسکریکی ملت دماکو به رنگ علمی چاره سری جراب وین هنک ام بیشن فکری خو پیش بخن و هی بهتر تاثیر هبه جبو چاره سر کرنا وان مسئله. خوازم وی نقطه وی بیشم جخوا مسئله گوگوتیا ولویا اما د ایرو اداره ملت مسلمان مسئله که اشتغالی که مشهوره دبیجی که فلان کس مسلمانه چه حالت که مسلمان ایرو نب اسلامیت اداره کرد یعنی حکم اسلامی تنه الحوله لورا اف لهنك هرم بلكي 100 سال بلكي الجيناجي يعني هفته سال الجيناجي بلكي 150 سال جي كي اف سيستم لايقلقه يعني قد بي دين مداخله ايش دولت نابي سيستم كله فكره كي ولو لسر ملت مته جاری کرن جبرولو خاص از بیجم اف ایرو وقتی گو نسل می گو چه بونا جبهوریا خوش یقینیا خوش دینی خود دور معنا لورا پیغمبر علیه الصلاة و السلام به نوع خونی پیغمبرتی نبوت پیغمبرتی دین عبادت قسمی دمشاد و به نوع یعنی وقتی گو پشتی 13 یعنی 23 سال و 13 سال اداره دولت چی بویا سیاست اسلامی دولت اداره کریا د پشتی پیغمبر علیه الصلاة و السلام و خلیفه و پیور خلیفه اسلام و پیور حتی سلطانه و پیور حتی د مقام پیغمبر علیه الصلاة و السلام سیاست درونشنا اداره درونشنا د عبادت درونه نشنا یعنی وقتی گو ایرو مسلمان لمشت که روزی دیگه زکات خود ده افتشته ولو تشتي عبادت قسمي معنوي قسمي ويناكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيشتي جو ارتحال كجوه دنيه او ناكي دقرانا كريم ده سنة ده او رونشتن اما قسم ادارة دولتي سياسة دولتي مالسف مسلمان جي دورمان حتى سخوازم في بيجم دمك جو وقتي اف سيستم لايق السر مسلمان اداني جوارا گوتن گوچه گو لا دينية يعني گوتي كفينا في عمل بكي وجدين در كفي لا دينية دور ببن بفي شكلي مسلمان جسر عرضة واجي إدارة جتف دور كرن. بله. و مسلمان مالسف اف پرسگریکی رو نامده چیبونه مادی معنوی جبرگو معنویات تاما نسل مجدینه خود دور مازن بو انشالله مدوجن عالم وقت دست آوید ویشی او طرف جیوه جاری ببه به شکلی و رونه يعني بله و جي قدرنا يعني د في جوینه ده مجارا کورتایی مجارا و جوینه اداره کرنا شیاریا اسلامی ابو د برنامه ده گلک مسئله هاتن آخافتن چند مثلا از بیجم چند مجارين كهاتن خبردان مثلا سر صلاح الدين ايوبي ومثلا قدسي مستقيل هناك خبردان هاتن كرن د مسئله كو جوات بيت اداره كرن ده رولا عالمان هات خبردان يكشي ابو وديسا دشياريا عالم اسلامي ده رولا مدرسيان وعلمايان هات خبردان مثلا لسر قومیت پرستی هات خبردان دبن ویده لسر مثلا کرد پرسکریکا کرد هات خبردان یک جه مسئله مالبات هات خبردان که ایرو دبن تعلقی دایه به هنک
فکریاتا ایریش لمالبات تکرن هر وها مسئله کو د امبیشن سیاست د نافجوات د تنه خبردان تبلوی در تنه خبردان گرمر و ناورو که جبنی را که نورتین هون چوا لویجوینی دنهرن. بناوی خدای الرحمن و رحیم. پیشی از دخوازم ونا بیجم یعنی تشتی پاشه از پیشی بیسا بیجم و دیسا حبکی بنرخیم شروع بکم. حقیقتا هنک بشداری و برنامجی هنک سایدای بشداری و برنامجی که پشتی برنامه خلاصو به وان هف پیوین کردن رپورتاج کردن وانجی که و اعتراف کرد گوتن اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية يعني يكيتيا عالمة ومدرسة إسلامي أف تشكيلات هاني أف سازيا هاني إيدي أمتا إسلامي بوي هيفي لورا أف 8 سالة هي وقت يقول نهدس بكرن تبيرامه أجي ناف أندامي واندبو وقت يقول نهدس بكرن حقيقة جي كردستان عراقي هناك بلقبا بروفيسور هبون وكيدني جي إيران هري مزن بشتاري و مهواني قهاتبون إمام جامعة جمعي هرمكي بون هري بش وصفه مزن لي وكيدني قال لك عالمي عراقي وسيدا وفقيه وسائره قال لك هاتمش قال لك دولته اما يقولوا بالناف ودنك زيدتو نبون لورا نهبو قالوا شو قيسي في قالبي هاني تجابكن اتحاد العلماء يعني عالم يكيت يا عالم وشو قيسي في قالبي خو في نافي خو في بين في كلمه هاني وشو قيسي تجابكن كلمات حقيقه قال لك جرانه هاي تعالمه بك يك جمجاري فيجكي وقت هاتي بيرامز بيجم يكيتيا عالمه فكرا يعني د فكره د قوتنه د ميجي د بيشي ام فكره خو بكن يك اتحاد بيك بينن كي ام قاربن د ميدان جكيت في اتحاد هاني بيك بينن الشعور جكي فينا هاني بيك بيشي فكره ما جرك ببيكش بر بياش كي جرك هفديتن شيب شنو هاتن شيب لفدو بيداري كرن شيب هركس برسگریکی خو دردی خو مسئله خو بین زمان داکو هفدو فهم بکن هفدو ناز بکن لورا افدو 6 ساله فعلا لفي ولاتي عالم اسلامي تبي العرنيغاريا اسلامي تبي جبونا قد دولتا اسلامي هري مزن اباشي دولتا عثماني فشكيلي بيوي سبب فشكلنا ويجي خباتي خاص پرستا و سيونيستاي 1000 سالنه يعني ناب سالك يودا وسيا بينجا 6 سالي خبتينه 1000 سالي زيادة خبتين حتى نقول فشكل عندن يعني يكيتيا مسلمانة فشكل عندن جبوجو خباتك 1000 سال يكيتيا مسلمانة هات فشكل عندن قال لك خفك ودحفك مزن جو فشكل عندنا مسلمانة برجبونا مسلمانة جب 1000 سال بدوم خفك نقولوا دانين تزيق نقولوا دانين سر كفرين جران دانين هر سر پرچه اسلامی کی و کاغت کی نکار ببینی که وری در کفر چی گب يعني عالم اسلامي حالوي شغل برچاوایی جوانا خوشک به فهم کرن حقیقتا قال لك دحفك وبيلان وبروجي مزن ايش طرف دولتها واستخبارات دولتي مزن ايجو ايرو دنيا ادارات كنت طرف ما فهاتن دانين لسر باتفاقيه مسلمانه جبر ويكي اتفاق كرنا مسلمانه پرچه كرنا دحفك الشيطاني انسي وجني لسر عالم اسلامي يقيسيت الشكل مهم ومزنه يكيتيا عالمه يكيتيا مسلماناي يكيتيا مسلمانا جكي پرچه كرنا سيستما kürevi goanha dünyayı dmeji kuvveta devlemendiye ve ser ardu bin ard zenginiye ve go dmeji perçekirna wana jiki gelleki bir tecrübeni yani nevak devra peygamber aleyhissalatu vesselam'ın nevak Ebu Cehl ve Ebu Leheb Ümeyye vesaire yani ne acemini tecrübe 1400 sali İslam çiği çava yekiti bektini çava gelek kavmi juda jevdu zamane wan bawariya wan şekle wan rengi wan jevdu juda de bin şemsiye ke bin sivane ke de civine او ya خوشک فهم کرنه لسر geleki xabetine
جبونا گو وی جواندنا هانی پارچه بکن جهدو فقطینن چه لازمه gerek bir imkanı maddi gerek bir dahfık و pile şeytani و seydayan vancı şeytani la'in gelek servena sakin و parça kirne jber ve ki ittihadul ulema go des vi işi hane kir vi kari hane kir vazifa geleki mezin bareki geleki giran dani sermiliye xwe li her sala goçu hem beşdari bername her çar tarafı alema İslami, arnigariya İslami giş hem ki insanı veya herama meckiya yani peşivani halqi edi fهم kirin go hakikaten vana kabiliyetawan go vi bari hilgirin heye temeleki wan bingeheki wan geleki qawi kuvvetli heye lewra gelek khuyna lisar khuyna şehida hatiye ava kirin ev yekiti جبر وکی هر گو در سال بسال هم بقیمت تردبه هر گو هم بقیمت تردبه و بشداری انسان هم بقیمت هم نگو حال عالم اسلامی حال دولت اسلامی حال خلق اسلامی جخور کرن کل ودرت ولسر تفکر لكن سر فکره دمشینن او انا ایدی گو والله هر کس جمع التوی عالم اسلامی تل کی داره بنر تل ایران بنر الجبونا بقوة بون والزخم بونا دولة إيران عالمي وان دخبتن تل فلسطين بنر جبو خد خبتن تل العراق بنر جبو خد خبتن تل كدر عالم إسلامي بنر هركز جبونا جو خب قوة وزخم بك دخبتن أما اتحاد العلماء جبو عالم إسلامي تفد بهفدور الزخم وبقوة ببي ويكيتي نافان قشا تشي ببي جبو منفعت وبرجوان دي قشا بهفدور دخبتن دبي خلاصي نه خلاص بونا دولتك إسلامي تانية عرداك إسلامك تانية هرمك إسلامي تانية شو قيسي إيران ببي إسلام دولتا شريعتي وشو قيسي بقوة ببكار بأمريكا حربيش بكي وقتا قول نكار بدسيخ بافيش جيراني وخا نكار بافيش أفغانستان وانج كي سراس بكي نكار بافيش فلسطين نكار بافيش تركي ودوريدني زيادة قيمتي ويش وتاني رأي وك إنسانك عابد قوش خور عبادتي بكي خدي شير قبول دكي اما فداوی ناکیش اما پیغمبر گوتی انسانی که گو خیر الناس من ينفع الناس انسان ام بخير الجم خلت على جوا او كسيكم منفعتاي بكي جيراني بكي انسانا ج منفعتا انسانا رب شغل خواطر انسانا ربك ايش خو ام زانگو اسلام دينكي وري كي جبونا خلاصيا انسانيتي گشي دخبته چه باورمندي به خدا و پیغمبري بن چه باورمنده بتشتندنه به چیزی که پودپرست و نظام چیزی که بن جبو خلاصیا گش آد شغله اف خلاصیا هانه جبو پرست هر منفعتك دنیوی مزن هی و حياتك بالرومت بمشينن و باورمنده مسلمان جی کره و هم دنیاوان و هم آخرتاوان ایمار بکه جدو هیلاو منفعتی مزن هنه بله جبر وی که اتحاد باركي قالكي جران دا سر ملي خو والحمد لله في 8 سال جكي اثبات كرغو حقيقه بسبوري فيكاري هاني لورا عالم عاد جفين عالم شي بسبور خدي علم زانيار زانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم چو گوتی ده انجام نامه ویج که سری و دبیجه عالم وارث پیغمبر کینه خلاصکر قومانه خلاصکر دنیاوان و دینیوانن خلاصکر دنیاوان و آخرت آوانن دنیای جی ایمار دکن دولت جی ایمار دکن و آخرت جی که ایمار دکن وک تیره هر دو باسکاب کار بفر اتحاد العلماء وظیفه به شکلی حقیقتا گرد سرخه و 8 سالش که فيها پر خوشک دمشینش بر وی کی گرک مروانا جان و دل تبریک بکی و حتی تشتیج دستی مربی مرد دنگی وان بلند بکل نوا خلقی و برنامه وان پروگرامه وان پروژه وان نوا خلقی برابر که خلق جی که زو جی هایدار ببین لورا چو خیسی زو هایدار ببین و هف خیسی زو یکیتیا اسلامی چوی یکیتیا عالما چوی یکیتیا مسلمانا چوی چو خیسی زو یکیتی چوی و هف خیسی پرسگیری که میگو عالم اسلامی ایرو گشته دنه که اسارت زلت رزالت افانا و هف خیسی زو ان شاء الله خلاص ببین بله ان شاء الله خلاص بون
حقيقة بعلمي بزانبوني وجهك بحث كروجو بوليتيكا أنها دولتي عالم إسلامي جيش ببوليتيكا آيتين إدارة كن بوليتيكا دمك يعني عادة ما مثلا أزيد دكانة كيفكم أزيد في دكانة خد خباتك تشاوا بكم بلانو بروجي مني مشاندنا فينا بوليتيكا يعني عرف عادتي من في شكلين أما علم نأبه سياسة نأبه سياسة إدارة كرنا سياسة محمدي سياسة بيغمبري سياسة توحيدي جو بنجهوي توحيد إدارة كرنا تفي خلقا حتى غير خلقا تفي مخلوقات أجكي دورا جو إسلام الجيكي آزاد بسر فراز بو إدارة فان ب لو درهاني شو قيسي مسلماني ور درحتي وخشية دن هو قيسي نمسلماني وجود درحتي وخشية دن إثباتا فيها هاني 1400 سال عالم إسلامي وخلقي نمسلم غير مسلم دنا عالم إسلامي دنا نحو جمل سرفينا هاني زيادة بيكون شكا بيجي بله غير ويش كحيوانات جكي بوي شكلي جي استفادة دكن ایرو گلک جارات گوتنی خدا ام دویشن دنیای دی هاتی آسته که اوس بیه گندک یعنی گندکی تی اداره کرد و سیستما کرویجی سیستما لسر ماتریالیزمی هاتی آوا کردن جی ایرو شغل تبع دنیای حاکمه لبله ام ویج زانن که وی سیستم افلاس کریه دی یعنی جالی اقتصادی دا ایرو ام دنیرن دولت هریکو بنابو دنگن جی ایرو اقتصادی دا کتنه قریزا و جالیه جواکی جالیه مالباتی جالیه جوانا جالیه مسئلهن دنابینا ملت آدا تف ایرو افلاس کریه یعنی سیستم که نو یاجی گوتو بیجه که نو لازمه جوه پیواجوی رای لورا ایری ملت به سیستم ناینه اداره کرن جبر و بیا من جوینا عالمه و جبو سیستمی که به چاره سری جوی درد ملت ره فکری وان رامان وان مهمن دما کم جوی هیلی دلی بنهرن ما مستسیفتین آرمان يعني سيستم که چواج بو دنیای لازمه ما مستف انا کی بحث کر براستی و د انجام نامه دجی ماده 14 و 15 گلک مهمن من سرویجی وکا چند خامی خبر بدن لورا جهیلی کی ده مسئله کرد ده آتی زمان جهیلی کی دجی دسر مسئله کرد دا نکو ام بیجن اخپرستی کی نجات پرستی کی ددنه پیش سروان هر دو ماده امی خبر بدن کرم کن گوتنی خو اول از وی سرش تغالیه که از وی جیبشم شخو اف جوینا علما لسر وی تمایا گوتی اسلامی uyanışın idare edilmesi, yönetilmesi. Yani şiarkırına İslami جباب شعور بنا خلقي رولا عالمه şiarkırına İslami go alim idare bakın. Binarin iro mesela لسروي dünyayı ev Müslümane go zulmet binin çend insan licina dikin havduş khur gora xo cemaate ki çedikin koma ki çedikin veya dora seyda ki alime ki dikin havdu والهمبر ظالمي خو سري خو هلددن هنك جهاد دكن هنك ذكر دكن هنك في شكل حركة إسلامي تنكرن أما بشتي دمك نزيكتا أو حركات ونداد بن تلفت بنش طرفين ناري وأنا فيش طرفي أوروبا مثلا يرو تمام شقا خورتا كي مسلمان قول سر دروي دنيا هي خو خو شكريا خو فداي إسلامي كريا ام دميزن بناوي اشي دي بناوي نكي حركات ندي الدر ندي لأوروبا الدرو دورا بسري خو حركات شنادكن ميزن يعني اف هيز وقوتي اسلامي چبواتي برطرف دبن خرج دبن يعني نسل مسلمانة تلف دبن يعني ميزن هنك سر انترنت درو دورا يعين تنكرن هنك خورد ليد جهداري دكن ليد ميزن چن دكن دران اما دبن ويدان ميزن يا امريكا اسرائيل درت كبي يعني شياربونا اسلامي وقت يقول ندبن درس علمي دبي وندبن نظر عالم هذا بي او شياربونجي كي وكا عوات برد سر قومي وات ونداد بي دشي قوتا مسلمانه هدر دبي اف
تما گو بناف کرنا بناوی گو شیاربونا اسلامی گو اداره کرنا گو عالم اداره بکن جویناجی ام وی دردخن اف مهمه يعني دویز دما مدى دوی زمانه مدى گو اسلامی حرکت زیده هنا اما او اسلامی حرکت ام دمیزن الدورا خو دای خو زیده تاثیر نکن و دمک نزیک تا غند دبن وقتی گو یانجی که بریوات کوی مسلمان سوشت که یعنی حرکت کولو تبلیغات شد به تجبولو ام هیوید کن وقتی گو عالم به شکلی دست باویجن وی شیاربونید بن سیا واده به علم واده به افناوی هی بهتر خیر و برکت به يعني تشتي مهم أبدا دماكو لازمة بله جهل عالم يعني عالم بينه جهداري كرن عالم جو خواج فكري خواج إيديولوجيا خواج تشتكي نكارم بيجن مجبورن هرن لعلمي بنيرن مجبورن هرن لسيستم إسلامي بنيرن قرآن والسنة بنيرن يعني وقتی گو وی شکلی نسل هنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیشی که هون شوان اید بن امری ودا هون جوا مسئولن إجبو إدارة كرنا وانا كي بيشي عالم مسؤول إجبو حركة إسلامي جو حركة إسلامي تيخن خطا سنة القرآن أو بخو عالمنا الحمد لله ياد دوا وقت يقولش آخر أختار الدنيا عالم ورن بهفدو و خباتي خو بين حوليش هفرا بيجن يكيتيه بكن كيما نور الدين جي بيان كر بين حولي واتحاد بكن يقبوني بكن او عالم اسلامي حركات اداره بكن ابي تشفهمي مثلا ايرو هناك فلا هناك يهودي بي وثيقان بي اشتر بيجم سيونيست بري اسرائيل حركات ناكن شقا ارغوتي وايل سروي دنيا هن عم دميزينن ببلان وبروجي حركات كان يعني او ماموستي وزاناي وانا كريشان وادن زانينغاي وانا دويت خبتن اما اي عالم اسلامي ميزين بلا ولا ام بري وقتی گو اتحاد العلماء الساعات ساز کرن شخو طلبك جواجي اف بو گو مدرسه گرک ادبن زانینگاه دا بین ناس کرن يعني مدرسه شخو انیورسیته ناوی انیورسیته بسال هزاره مسلمانه خوندنا مدرسه دا دوی دما تالی دا گو به چاداش دونم ناوی کن انیورسیته و ناوی راکتور نظام شد عنوانه فلهی فلان سر نکادانین بلا ولا بو هنها یک تشتگو اتحاد خوازه گو او مدرسه جی بین ناس کرن او دیپلمایی گو جواتین استاندن گرکا او جی که بین قبول کرن بو خاطره گو او علم و زانبون زانینگاه ده جد هر دراده نامسلمان ده بلا به یکیتی دور ده مهمه انشالله عالم يعني أب مسلمان أنرجيا مسلمانة جوج قوتها هذه مسلمانة هو تلفت بنقطة عالم دست بابين أو ما ديجو كرم كرن يا شاردها الله عالم وجود يعني وياد بيجي يا شاردا بناء سيكولاريزمي دخوازن فترة ملة كرد ب كابن شوبية ملة كرد بليزن و يعني أو هجاي وي ملة كرد كو دناوان ده به 100 ساله هاتیه جین ایرو دخوازن خراب کن یک شی اف یاد دیا جا پازدا جدوی اخپرستی نجات پرستی نخوشینه که و کرد جی مقدورن چاره سریا و مقدوریت جی نه اخپرستی دیسا یعنی اخپرستی و مقدوریت نای چاره سر کرن نای درمان کرن بله سربی از حیاتکم ویدری بیشم بله مادک جویدری از خوازم از جوی بیشم اما مثلا لگبته گو اخلاقی مسلمانه مالی مسلمانه بلا ولا بکن خراب بکن اوجی اصلا دکوی بنوینا شو ام وی بیشن یعنی امتا اسلامی بناوی چاقداشتی بناوی لایخلقی بناوی پیشوچونه دمكي يعني أوروبا جملتي مسلمان لكرنا قبله يعني ملتي مسلمان جو هبه نبي وقتی جو هن ببن وكا أوروبا هن تكفن خطا أوروبا هن پیش كفن اف 1000 ساله 1000 كسور سال اف دي اسلام و پی خوگرتی هن پاش کتنا گره کنده وی بقرن
مسلمان تابع إنسان دين مفهومه كوليا إنسان دفجنا قري خد القرآن مثال ده وانا كي بساغيتي تافيجن آجر فقط إيمانا خوفان آجر حتى القرآن ده بيان كرن لاوك एक जे गो पेचे के ده اشتغل एक जे जोखते गो أصحاب الأخدود गो दियावी خوازن باویجن آگر गो دکوه حیرا زاروکا خو گوی جنیزا جبه شیری و بمره زاروک دشتغل دبیان دبیل منه حیرا خو باویجه او حرمت بوی شکلی چه اف مده فهم کرن گو دین حیاتا انسانا زود درناکه بید کاری انسانا بکوجید کاری قتلیام اب که قرا انسانا بینه اما انسانش دینی خو و ناکره اسلام والقاسی قوتلیا بلغورا تعبیر قرآنی مثال اگو قرآنی ده وانا وقتی گو بوینا مسلمانش دینی وانا که بگوتنی وانا گراندن قانون دانی yani kanun yasa danin ki bu kanun yasa İslam qadaxa kirin. İslam qadaxa kirin, cami girtin, Kur'an ra kirin, sünnet ra kirin, yazıya Arabi ra kirin. Müslüman şevekede tamamıyla cahil kirin, ji tarih hava, ji diro kavana qut kirin. Nazan kirin. Bi vê şekilê gotin şev parça kirin. Ev jî nebes bu. Ev jî ke dilê wahînek nebû, sînor na Müslümana danîn. بنارن ایرو سینور نام مسلمان هذا هاگر تنا بانا اف اکونومی قریز والقاسی مازن نبونا ناو اروپا ده سینور نینه اما ایرو انسان کی مسلمان ج مردینه ج نسبینه نکاره هر سوری قامشش خورتشتکی بینه تشته جره لازم نسبینه کی کیلومتر که نه کیلومتر تیلکا yani millet hükümet ertibeci vi sinori ve rakın am tişej mal lazım beş kurben tişej var lazım beş kurben Irak hakaza İran hakaza Yugoslav Bulgaristan Ermenistan sınırı Türkiye ve Azerbaycan yani Avrupa'da mesela bejin yani Bosna Hersek Müslüman nikarın havduhar giredan. Yani mesele eve hejayi van erdnigariye İslami tev hene her devletek hejaye ki ve heye sinor hatne navda tev javdu qatandır. Avji jav qut kirin. Avji ne bas bu Müslüman ve javdu qut kirin. Vaqte govna bana Müslüman yof sıkıntına ditan. Eva sinor eva robro radbin. Avji ne bas bu. برابون شكرن اف دولت نافل واكرن جايك قوتن دولتا تركاي جايك قوتن تيا عربي جايك قوتن تياش فلان شيخي ياك فارسي مثلا اي كويت قوتن جو فلان كاسي كوري فلان كاس جي اي سعودي قوتن فلان كاسي كوري سعود اي دي ولو مسلمان بفي شكل امت فرشكرن اوجي نبس انين كتنا مالي كتنا نافات دولتك كده ارقك بسر ارقي دي خستن Mesela İro'da Türkiye'de diyeceğin ki Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Türklerindir. Ama Türkiye Cumhuriyeti de nüfusa Türk'e çıkarsa, nüfusa Arap'a çıkarsa, nüfusa Kürt'e çıkarsa, Laz'a Çerkez'e çıkarsa, Gürcü'ye çıkarsa, Zaz'a çıkarsa ve nüfusu avka insan ne Türk'ün. Ha evji ki bardan hev ve kirin neyaj hevra. Evji ne bas bu, anine mali. دماله دا گوتن چه گوجن سربستا مر نکاره جنه بشتغله ایرو دبه چه دبه اشتغالیا جنه بیانا جنه بله جنه گوبیجه به ایرو مره مخوارنا من عجباندیا مر مهکه سه مهاج مالی دور ده بله ایجاش برولو ام ماده دورده گو هاتیا گوتن اتحاد العلماء گو خصیار دیا 14 نگوش بر ارخیده ملت کرد وقتی گو اف سینور دانین و ارق اف هرم بلا کرن اروپایا ملت کرد خودشو فقط اف جهیا دوید ریدا ملت کرد وجه شخصیتا وی چکرن ناموس بنر ملت کرد چی وی هیا چند کوی هیا عرف کوی هیا بهوری کوی هیا باوری که دینه کی وی هیا و ملت کرد چیه ملت کی خودی خو بناموسا بله ناموسا ملت کرد دینداره ملت کرد مرده ملت کرد بجسارتا کسی گو مثال بخوازه صلاح الدین ایوبی ببیش رحمه خدا لی
بۆ ملەتەی کورد ژێ شخصیەتا خۆشی کەش خود دەولەت و هەرم ینی ئەفتنەیە ji بۆ زمان و چەند خۆ هاتنە ژبیرکردن دانەژبیرکردن ئەز ێ میسالێ بێژم نەگۆش بۆ ئەرقیە تێز دبێژم ئیرۆ وڵاتی کوردستانی تەوا بگەڕن لە موزایژی بنەرن بناوێ کورد تیر و کەوانێکی نبینێ یا ڕۆما چێکریا یا فارسا چێکریا یا نظام کێ چێکریا ینی کورد ناوی نینە ماوی کوردی هزار ساڵ دوی وڵاتی دەرنەکەتیا وڵاتی خودەیە ژ دەرە نهاتە تەنورک چێ نەکرد شوورک چێ نەکرد قەلعەک چێ نەکرد تیر و کەوانێک چێ نەکرد ئەدەبیاتە کتابە پرتوک گیاز نەکرد پەکی ئەفکانین نافتنە ینی چاند و کولتورژی هاتیە تونە ئیشتە کورد ملەتیش بۆ گۆش وێژ تەمامی لەش حۆلێ ڕابێ ئەف تشتێ گۆ دوێ مادێدا تێبگوتن سەکولاریزم یا دینسزی لایخلق ئەشتر بێژم هەمامی لە ژی ئیسلام دووربوونا ژی ئیسلامێ خستنە ناوی ملەتی و ئۆرگوتێ چاپی و ئۆرگوتێ گۆ سەکولەر ینی دایمە مادەپەرست فکرێ ناوی ملەتی بەیان کردن ملەتی کوردژی هەر تشتی ویناکێ دوورکردن و ونداکردن خۆستن بەحل ئەvê ملەتê کورد وەختێ گۆ vê terk nekê li îslamê venegere weka ve erxê tirka weka bulgara weka vê got tirkin û ji Tirkiya xwe jî ketin û ji îslamiya xwe jî winda bûn wê winda bibe ji ber wilo miletê kurd ev hereketê henekê jêra bikêrîvînê nayên ev sekularîst hereketler ev fikrê vî şeklî bikêrîvînane Müslüman gerek li dînê xwe vegere ancak vî şeklî zerarayê zehfa Xwedê ji we razî be em bi rastî me dixwest em mesela Selahaddin Eyyûbî û Fetha Qudsê bi mijarek cuda xeber bidin lê wextê me hinek zêde çû em wê jî anha xeber bidin lewra di vê bername hevdîtina aliman da mijareke sereke jî ji bo Selahaddin Eyyûbî û Qudsê hate vekirin ew jî serê hate xeberdan heta di maddeyên encamnameyê de jî behsa Selahaddin Eyyûbî tê kirin ew ji bo biber rol modelek ji bo alema İslamê serê hate xeberdan hem ser vê hem jî do Fetha Qudsê bû ehemiyeta Qudsê ji bo me û ehemiyeta Selahaddin Eyyûbî ser vê em çend gotina bêjin kerem Rastî ez pêşî ser sistemek çawa lazim e kurtayî bêjim sistemê dünyayê teva wek ji we got xwe gişa iflas kiriye di serê gişa de kapitalizm mabû yani ego îro dünya dibin teselluta wê de dibin tezîqa wê de û dünya xerakirî bi hevdû xistî kapitalizm jî wek got hefta pêşe çû het berin hepsê çar roja xebera serekî kapitalizmê Amerîkayî xebera wê Amerîka dewleta wê hikûmeta wê îflas bike nikare bi çî perê wê xelas bûn îflas kirî derket di nav xwe de tiştin kirin hinek tawîzdan ji wana ku îflasa xwe îlan neke yani serekî kapitalizmê sistema kapitalizmê ji xwe miflisî îflas kiriye lewra ji xwediyê sermaya tenê re dixebite sermaye ji îro em giş zanekî di destê çend şîrketê siyonîsta de ye ew dünyayê gişî çî dikin ji ber vêkê tu sistem ji xeyrî îslamê êdî nikarin xelqa mesûd bikin xelqa bextewar bikin ji ber vêkê sistemek çawa lazim İslam lazim wexta ku tu li pratikê jî kelê dinere heqîqeten tu li kû dera dunyayê dinere mesela li Hindistanê kültürek hebû mesela li Çînê kültürek hebû li Ewropa kültürek cuda hebû li Amerîka beriya ku Amerîka bergu İngiltere wan wê dira îşxal bikin kültürek mezin hebû li hêla Ereba kültürek dinê hebû li her derê li Orta Asya kültürek dinê hebû evana giş tu lê dinere îro tamamıyla dev ji kültüra xwe û çanda xwe û urf û adetê xwe berdane giş bûne kültüra Ewropayî mülhidî nebaşî êgol hemberî wê sekinî kîmayî İslamayî ji ber vêkê hicûmî ser İslamê Müslümana dikin ji ber vêkê İslam weka roja xwe ewil bi hêz bi quwetê ciwanê kar tevê pirsgirêkê ku kapitalizmê jî ki anî li serê dunyayê kar gişa hel bike çareser bike û bibe hêvî ji xelqa re ji milleta gişa re ji ber vêkê sistem ancak İslam ji İslamê pê tu sistem
ایدی نما کارن وی باری خرابه و دنیا خرابه گوبسر فقیر و مظلوم و بیچاره و قوما گشاد کتی و قوم گش کرن خصنا شکل کی تنه آنجا اسلام کارو آن خلاص بکه جبر به کی عالم دبیجن گرک ام المدرسه خو لعلمي خو لسيستم خو تعالى بگرن القرآن و سنت بگرن ادو دا قومیت پرستی حقیقتا مثلا صلاح الدین ایوبی که پیوگیری دای قومیت پرستی جخوا شیطان هاتی شیطان جی که جبر و یهانه بوی دجمنه انسانیتی قومیت پرستی دجمناتیا انسانیتی بخوی یعنی لورا اثر شیطانه شیطان ایمال کریه گوتی از انسان چیترم از آدم چیترم آگرش حریه چیتره ایگو قومیت پرستی بکی دبت طلبه شیطانه هانه او شیطان دجمناتی انسان دکی خود تعالی گوتی او دجمناتی جوار دکی اون جشخور دجمن ناس بکن بدجمنتی ناس بکن لگوروی گاوا خبا ویجن قومیت پرستی دجمناتی انسانیتی دجمناتی انسانیتی قومیت پرستی خلقی کرد پرچه پرچه کرن اف 200 سال نوری ناخواه قومیت پرستی حقیقتا ناب درمان جچاره سر کرنا پرسگری که کرداجی کرده و تو قومیجی کرده اما شما نگه امان هر ناف کرداد خبر دادن و خورده ما به قومیت پرستی جدینی وان ج اوله وان ج باوری وان ج تاند و کلترا وان دور دکن برای کرد زانبن کی حقیقتا قومیت پرستی و وان برین ها به 100 سالی چاو او پریشان کردن پارچه کردن 5 پارچه و هر پارچه جدان خصن بند سه ظالمه کی و وین اخلی و هیم بهتر خرابتر بکه شخو بشداره کی جوانا ما موسی عبدالقادر توران بیانات خود ویاد بیجید بویا یعنی قومیت پرستی دجمنه کردای کردا به هاو کتنا اسلامی مزن بون قوم و حتی هفقیسی دید به پیش بچون بون پیشنگ و زانای توی انسانیتی یعنی قومي مسلمان و نمسلمان الهفدو آن وك أرمينيا وتركيا وسائره غير في عالمي خواه وقومي مسلمان يقول هركل سبونا قلتا خو دولتا خواه مجادلة ذكرن بناوي إسلامي وك مثلا فاطمية وهوتا إيرانية يعني الشيعية وعثمانية أو أنا كردا دي سبب إسلامي آني برهفدو وقتا بقومية برسي ويجيش برام برشب بجهفدو چما بحث صلاح الدين هات كرن لورا صلاح الدين دنیا تف ویناسکی کی دنیا تف ویناسکی کی او قهرمانه کی به همپای مثاله که به همپای بهای دجمن جمع بهتر زانن بهای حیاتاوی و قیمتاوی و کرنیوی اجبر به که دوی برنامجی که دل سروی و سر مسئله قدسی گل لکی سکنین کی خلقی کرد ببنرن وقتا گو ام دریا وی کال که خود بمشن امیج که وکوی بسر کبن بلند ببن و امی تبع پرسکری که خواهی گو ارقچیتی قومت پرستی و خاچ پرستا بالدستی خواه او پرچه کرن و دولتی خستنه و جماعتی خستنه و ملتی خستنه امی دیسا بوینا هانه بفیریا صلاح الدین بینن چیکی صلاح الدین چمال سر قدسی گل لکی سکنی دورا قدس دریه دنیای گو باغلن گوته گریدان و دپیج آخرتیر ده اعتقادا مسلمانا ده جیه کیوی گرینگ هی پرچاک جی اعتقادا مسلمانای جخوا جبرگو پرچاک جی عقیدا مسلمانای مسلمان مجبورن لی خودی درکبن چاوا لمیج لسر مسلمانا فرض مجبورن لمیجا خودی درکبن لورا یا ناوی باوریاوان جده سره لخودی درکبنا قدسی جی که بوی شکلی مسئولن و اویناج که تثبیتک تاریخی کی قدس تک و دسته کی دنیا دک و دسته وان قدس اهمیتک وی شکل هی سر کی وی شکل هی خدا تعالی دایه ولاته پیغمبرای مقبره پیغمبرای جیه جوینا پیغمبرای جیه جوینا تبع پیغمبرای گل پیغمبر آخر زمان صف گرتنه جماعت بونه و لپیوی لمیج کرنه اثری و چیکا پیغمبری علیه الصلاة والسلام قبل ما اوله جبر ویکی دی اتخاذا مدرج کی دخلت تعالی گوتی مد دوره مبارک کری لسر و فرض غیری مکه و مدینه جامعه گوهب به زیارت کردن آنجا جامعه قدسی جبر ویکی صلاح الدین ایوبی اف عقیده هانی مجبورن جخور کردرد
و لسر وینا هانه شب و روژا خوا کریک حیاتا خوا مالباتا خوا مال خوا تاج خوا سلطنتا خوا لسر ویکر و دوی ریاهانه ده خبتی حتی نگو قدس آزاد کرد جسی خاشپرستا درخست و آنی و روژاهانه جبر وینا هانه جکی تبی خاشپرستا جمع بهتر وی خوشگ نازکن و جبونا گو دیسا قدس جدسته آنها مسلمان در کتی دسته سیونیستا جبونا گو دیسا قدس نه فتح کرن و صلاح الدین ج مسلمانا وش خلقه کرد بیج بیر کرن ریاوی نشوپینن نمشینن زانست üniversiteyani لسر خبات edkin و پلان و پروژه دحفک على همبری مسلمان عاداتین جبونا گو هیچ چیک نین جبر و کی ببیر نین جبر و کی وظیفه عالماش کی اوکی و میناکا باش بقوت و زخم و خشک بینن حولش توی خورته مسلمان را هم کرد و هم اینه کرد بیچاوا انسان به ریا قدسی به ریا خدا به امر خدا تعالی بینجی دب میناک و سر فراز به کرمانجی که و کتیجی که در ریا و وقتا گو بمشن وی ناس بکن وک خراسیانه وک خاچ پرستا وی ناس بکن ان شاء الله هو بسر كذا شخوا اف جهد و خبات تاوی جبو قدسی و فتح کرنا قدسیه ایرو صلاح الدین ایوبی ندناف ملت کرد بتنه بنابودنگ یعنی ملت ترکشی ملت عربشی ملت مسلمان تف بحثاوید کن و دناف تباداشی و ها بنابودنگ ماموسته سیف الدین آرمان ما که قانون دائما دروجه و ترکیه ده یعنی با آوائه کی پارتین سیاسی جدل و جان دخوازن و ما که قانونی بگوهرتن لبلش برکو مفکوره آوان هر پارتی که سیاسی ببال خواه دخوازه بکشینه یعنی هنک دمادا لسر هنک قانونا لسر هنک ماده بیجن لحف کرن هاته و چه بود هنک ماده جی هاتن گوهرتن لبلی به تمام امبیجن وجود آخو ما که قانونا که ایرو ترکیه بیت اداره کرن جالی لشکران و به دربه که لشکری هاتیه دامزراندن و ایرو هم بیت نه اداره کرن او حتی که درف وهاب دومه براستی مسئله یعنی حقیقتا دولت را عیبه که مازنها لورا ایگو اف قانونا اساسی یعنی ما که قانون یا سال 1982 گو آنی سروی ملتی دانی کنانوران بو و کنانوران و حواله خود تفجی که ایرو آغلبا مرنا و بقانون اف رتبه وانا جواستاندن جزاستاندن گوتن او دربک لشکری بو حقسزی زیده الانسان هات کرن انسان اعدام کرن انسان سرگوم کرن اویشی ها چه بو؟ ببورین از خوارم ها تمثیل بکم yani de mutfaqi de de kilereki de aşçı ki Türkiye'nin bejin xwarin pêjekî ji mer xwarin çêkir xwarina wî em zanin bi jehre û ji ber wê hatiye ceza kirin û ew xwarin hê jî em dixwin hê jî em pê dizanin jî em dixwin belê yani ew lîsta govî aşçî go misal da go ew lîsta wî hêbûyî dîwarî vizeliqandiya û ew kesê got tên dibêjin em wextê navê wa tê gotin jî ki bekî tif dikin wa wa direjimînin ama îro ew şexs bi lîsta wî aşçî bi lîsta kenanevran û ew hevalê wî nake û sazî wî nake şikine îro ev dewlet û ev millet pê tê îdare kirin heta ew kesê got bavê wa kalê wa belkî hatin edam kirin ew kes dahi îro bi wa qanûn hêtên îdare kirin yani tiştekî xerîb e ev yek ya diduwa çawa got sîstema dewletê sîstema Tirkiye îro malûme we hilbijartin bûye başkanlık sistema reîstî îro wextê got
قانونك تي حولي دبي جمهور başkanı kararnamesi. Yani cumhur başkanlığı derketiya. Bu başkanlık sistemi. Devletek vakti go sistema venaki. Nave venaki bedeli had guhartandın. Gerek el gora venaki او گوتن و خبردان یازی و رسمیتا و ناشی گره که بیک اف چلشکی که یعنی ضد هوا مازنا دولت گره جوی عیبی خلاص بی اف یک یاد دو چاوا گو ایرو هند بجن عسکری دربه لترکی ام هاو قبول دکن 15 تموزه وقتی گو دیساجی که طرفه فتح و امریکا وقتی اف دربه دیسا چه بو من هیجی لهمبر بیناکه دوام بلی سیستم خوازه خونو بکه احتیاج شده به اما امدمایی زنن او جبرگو شقوله اردوغان بیجه دبه اب آنایاسا وکا بخشکا مطربایا وکا بخشکا مطربا همه برقایا yani جی قطیه یا جهدی درود نه پرچک mesela bakışık spiya parça ki raş lehsna, yeki sor lehsna, yeki zar lehsna. Yani idi hadiye hale külü pine bu ya او bakışık ayba goyak ve caraheji. Demavi çuya. Rızıya ya mişka xwarya. او قانونا diktatör çun diktatora ceza xwar ve faşista ve diktatora ve ceza xwar او çun mirinji libeliheji hükmü ve devam dike. Evnaki aybak mazınaş bu devleti zamaneki nezda gerek evi guhartın. Vakti govnevi guhartın sistem idare ve خوب خلهف کبه. Yani bir fikrin hun aş vaka misala govada hun aşçı kitinin hun jerde bejin jiro pefet havi xwarne dertxe. Awiji ke de saha xoda de ilmi xu zanabuna xoda او علم ya او دویده بوی هوستا اما تید میزنه دلیسته جحره هیا او هیا ای وقتی تینی حوله هند بیچمات تینی جبالو هر که قسمی انسانی معمد میزنه جراستا جچپا چه بویا اعتراض ته دبی عدالت هنا دبی اشتر بیجم او دولت حقسزی المتکنین نقابات دولت و ملت تا چه دبی پفچون چه دبی yani galavaci çeydi. Mecbur hatırlıyor. Evnaki gereka rabe dedemeke nezikta. Kek Nurettin hun çava leden herin yani irade ke siyasi gor ve derke ve hole yani ev siyasete de evqa ambijin tevlehevi evqa dijberi tedid siyasete de renge gevurtune yani spiye u reşe اوقاش هف جدا و پیش مدرجش البجارتنا کدنه یه ماشاءالله ترکیه جی البجارتنا داشی دولته که ماهره yani irade که siyasi و parlamentoya da dere الگوروه yani şu lihela CHP وقتی گمرد نر şu beyanatı خودان گو ام دوینا da tünen beyanatı خودان تو lihela HDP بنر اوجی که لپیوانن şu yani neziki hevin hem fikren سریوان نزدیکی هستند، میگه که داخوازی وان نزدیکی هستند. هر دوجی سکولاریستن، هر دوجی که هنگ ماده گودوی قانون دهنه، دوی ماکا قانونا کنن اورن دهنه، هنگ لدی جوان هن دخوازن وانا رابن جحولی، جو پیشیا وان وبه، اما ایگو پیشیا انسانا بکه پیشیا ولاد تبی بکه، اوانا نخوازن گو بین گوهردن. جبر که اونا جیکه و به لپی جهپی هرن اف هر دیانا وقتا مرچه درخه اف پارتیه دری گودمینن دیناوان ده اتفاقک ممکنه گوچه به دوراوانا گش کارن بین سرخطه که گش بخوشی که اعتراف دکن بیشن اوینا هانه اف ماکا قانونا هانه جمر عیب قصور گله کی مزنه ایدی تنگ بوی نما کارتر کی به اداره کرن گرک وانا بزمانه که خوشک کی سر حکومت جدی مجلس وقتا گو خبردان کرد یکی می وقتا گو مجلس و بو بیون خوشک گود نتشکی نخوش لدیش بری پارتیه دنیا ور نگود گوارن امی به دور وی کاری هانه بکن افیاش مگشار باشه ایدی نما بکیری مته و گو که سفدین گود فنا رقا پینه گرتنه ایدی چه نابه گره که فنا دگش بکن وقتا گو
herkes xwe mes'ûl bibin li hember millet hebûna seçimekê pêşa ki xelqê serdest dike û parlamenter ki bin dest dike yani mecbûr û muhtacî wan dike ji bona ku ji vêna jikî karin xelq yani hepkî zextê bidin wan bê vêna aydî çî bikin yana em dengê xwe narin we rayê xwe nadin we ev ne jikî ji teref xelqê re ji xelqê ve avantajekî yani ji hikûmetê jî fırsat yani nebe her referandumê qeye işte vêna av dawî wexta gotin kar van partiyanê hanê gişa bînin ser hevdû heqîqeten meclisa îro jikî gelek partî tê de hene yani 5 hebin 10 hebin jikî wekîlê wan gelek partî tê de hene ji bo ku gelek partî tê ev jikî fırsatek mezin e vay işte wexta got maka qanûnek bi destê wan bê holê û bi vay gelek milletê Tirkî işte 6 millet ya 6 partî 7 partî çend partî di meclisê de ne zêdetir 7-8 tane herhalde tu hebajê derxîne yani zêdetir zêdetir ne çarde partînînin em ez binêrim duê nêzîkahanê de hene wexta got du hebajê derx yani CHP û HDP tenê jî derxe vanê dinê giş nêzîktirî hikûmetê yani fikren nêzîktirî hikûmetê û li ser mesela maka qanûnê jî dîsa nêzik fikrê wan jî nêzîkî hikûmetê evana karin îqna bikin û bi rehetî maka qanûnek nû derxînin heger çê nebû jî weşxê serokkomar heger ser soza xwe bisekine 15 partî erê 15 partî tu da jê derxîn 13 dimîne wexta got 13 heb Tirkî temsîl bikin yani temsîliyetê ji sedî heştê yani maka qanûnek were jî dibin meşru yani ji ber xwe dibin meşru yani AK Parti, MHP, Hüdapar, Yeniden Refah, DSP, CHP, İyi Parti, DEVA, Partiya Gelecek, Saadet, Demokrat û HDP û TİP û hinek Partiye çep yendin ku dibin sîwana HDP de ketbûnê. Erê ewana tu ji holê derxînî zaten wan her yani yani dibin du hebwanê êk tu jê derxînî wexta got van 13 partiyê dinê ittifaqekê bike yani li hevdû bikin û xweşik vî karê hanê bikin heqîqeten wê maka qanûnek meşrû goş teref xelqê gişî hatî temsîl kirin wê xweşik derkeve holê ev îmkana divê parlamentoya hanê de heyê heger devê hikûmetê û berdevkê hikûmetê got wê vî karî bikin wê herin cem wan bi wan re xeber bidin garibûn wan îxna bikin qabiliyeta wan hebe wê çê bibe ev hêviya me heyê û serokkomar jî veya êdî tînin holê lewra ew jî ne makar gelek tiştê xwe ji ber vê maka qanûn ne makar gelek îcraatê xwe pêk bîne bi cih bîne yani wezîfa wî jî yani her çi xwez bûyî pergal sîstem hatibû guhertin jî dîsa ev maka qanûn hepkî wî girê didin nahêl ku gava li gor xwe bi sur'et bavê jî işte sibê de tezkera mesela Iraqê û Sûrî wextê wê diqetê evana jêr dibin asteng mesela Ermenistanê heyî jêr dibe asteng mesela Azerbaycanê û Tirkî dewletlerê heyî jêr dibe asteng mesela Ewropa Birlîği heyî Rusya heyî vana kiş divê maka qanûna hanê gêr nayên yani ji xelqê tenê jî û hikûmetê jî girê dide ji ber wekê serokkomar jî vê neqlî wek got dixwaze got bikare beriya vêna hanê gelek firset heba kir hikûmetê serokkomar heba kirin firseta herî mezin a pazê tîrmehê bû got derbak çêbû û wê derbahanê bi xwîn bû yani xwîn rijandin û xelq li hemberî li dijî wê derket serokkomar jî pêşevantî ji wan dikir seroktî ji wan dikir adeta înqilabek kirin xelqê firset daye got êdî van xayînan gişa paqij bik xayînê herî mezin ne feto teneyî ê wekû pirin ê got zerara xelqê re û ji menfaeta sîstemê tenê re dişon ev sîstema dî bikêr nayê yanî ji ber vê firsetek gelekî mezin wenda kir hêce heger samîmî bî mümkün em ê pêşerojê vê jî bibînin her mêvanekî me di daqiqe sê daqiqe jî em serê xeber bidin pirê partiya yanî partiyê ku dixwazin vê sîstemê wiha bidome beriya ku hê ev mijar were parlamentoyê jî behsa xetê sor dikin yani 4 madde ewil dikin mesela her sê madde ewil û a çara jî her sê madde ewil diparêze mesela hinek gotûbêjê rixperestî hene têda wê ev mijar çawa bêne ev mesele çawa bêne çareser kirin yani mesele halo vega kanuna esasî yani maka kanûnê kanûna esasî wextê tê naskirin
dibê yani bi Tirkî dibê toplumsal anlaşma. Yani toplumsal mutabakat. Yani wextê ku milletekî di nava dewletekê de teva li ser hinek madde mutabık man kabul kirin ew jê bigotin anayasa. Yani li ser wana kabul tê tetbîq kirin. Ev tiştê ku îro divê maka qanûna hada hena mesela wextê ku kenenevran ev qanûna niye ev natê de tune berê tune têda gotiya çi gotiya yani guhartina wê û teklifa guhartina wê jî kê nayê kirin. Yani tiştekî wilo dibêje kî yani dibê ku ez jî kê û heftê heft bav û kalê min jî herin kes gerek destê xwe nede vê qanûnê. Halbekî ev tiştê ku duê de dibêjin yek jê dibê rejîma Tirkî Cumhuriyeta kesî îtiraza vê nekiriya. Kesî îtiraz nekiriya. Cumhuriyet şu mavê krallık herhalde vî döneme henekê nayê. Yek jê jî dibêje başkentaya Ankara. Kesî îtiraza Ankara jî nekiriye. Yani ev jî kî mutabak. Yek bê zimanê Tirkiye, resmî Tirkiye, eşxok herkes zaman Tirkiye kesî îtiraza vê nekiriya. Yani İstiklal Marşı al bayrak rengê sor û spiya marşa wê İstiklala. Ev sorun divê mesele divê de tune. Pirsgirêk divê de tune. Fakat mesela ku dibêje teklifa mugayyerkirinê jî nayê kirin. Mugayer. Şu kes mugayer nakî. Dibê çima teklîfê nedin. Dibê teklîfê nedin. Ha mesele dibê teklîfê de ya. Ev teklîf jî ke hani Zekeriya yapıcı okudu raz be. Yani ne kanuna ilahiye ki gotik dest nedî. Kanuna nihayetinde millete destê insan hatiye yani kanuna destê insan hatiye kirin. Ev kanuna hanekî kanuna mahkumekî. Ev kanuna hanekî ev kanuna esasî aslında vê bêjin wextê ku partiyek ku nexwaze vê qanûna ku sûç çê dike xwîn jê diherike bê degîşkirin ferqa wê eskerî derbe tune derba leşkerî tune ev qanûn berî niha gereka çêbana mesela hê dema berê hê HDP heştê milletvekîlî wê hebûn hê di wê demê de ew dema çözümê süreca çözümê heger ev qanûna hana got bi hatiba bedlandin ev xwîn jingî heta ev qa xwîn nedirjî belkî bazihê temûzê jî çê nedibû. Ama hinek naxwazin got di nava vê dewletê de ev millet hevdû rûnin dilekî xweş. Gereka ev ê got nexwazê pêşîn vê bêjin ê got nexwazê ev millet dilekî xweş hevdû rûnê li hember vê naradibê ev nayê qebûl kirin. ê got xêrxwazê vê milletî bin gereka destê xwe têxin binkevir û vê maka qanûnê yani qanûna esasî bê bedilandin. Yekan û çêb. Keremkin mamoste ew ji didaxesê daxe. Belê bi rastî herkes madan ki mutefiq û xetê xwe sor dibêje berî got bê wê çaxê li hikûmetê derdikeve pêşîvan ew lê dikeve ki insanın zane yani got heqîqeten zane bin îzahatê bikin. Ez anha were vî şeklî bawer dikim ki parlamenterê got anha di meclisê de ne ê tevê partiya ji sedî notê wan nizanin got vê ev madde got nayên teklîfkirin got ji xwe dikin xetê sor nizanin got mesela wan çi ji ku hatine kê vana hanê danîne nizanin. Eger ji wan bê îzahkirin bêbinir mesele ev filan kesî filan mehkûmî teklîf kirî çend حقوقچی آنین سر ماسه گوتن جمر ما که قانونه که ویشی حاضر بکن. بیشتر گو خلاص کن آنین دانین بروی ویش که لبنوی اسکری لسری ودی اسکری او هر سر ماده هانی ناین تکلیف کردن تغییر کردن آوان و گوهرت ناوان. وی لبنی اسکری و ایرو ونجی که وی محکوم دکن شخو دارزاندن و دارستش که او محکوم کرد بو محکومک اف پی و محکومه کی نه پرچاکیش ما که قانونی جبر وی که هبونا ويا ضرر دي منفعت ناد خلقي ضرر دي دولتي منفعت ناد دولتي وام نكفن في مسألة هاني ام فينا هاني دين في دراها آلية كي برال جيو خبي
حوجيه ما بيدفيه في دولتي وفي خلقي بتشي هاي امي وانا ماده هدي ياز بكن دفش ايتني برن برا خطي صور دويد راهن يدبمين كسك دسي خو نادوي ماك خارني حوجيه ما شي امي كان شي بكن يعني مكتوبك انه مش خرياز بكن يعني السر متنك انه ما اتفاق بكن شي بيدفيه في دولتي هاي وانا يك بيك امي رون لهفدو شي مذاكره بكن وياز بكن بنفيسينه وما يدور بكن ماك خارن شخر يا جيمش ملتي برسن هر رفراندومي اري وقتا اقول هفدو بكن شخر نحو جملتي برسن وقتا اقول هناك اعتراض بكن وش حوجبون تشيبو كارنج كي جملتي جي برسن واي ام بينا دخوازن ادن في ماك خلنا هني دغرك كلو دري انها يعني برسكريكي مزنغو خلقي ودوله التفي خرادكن داوين خطر وتهلكي اوانا تشني يكجي هبونا مالباتي تزيق قال لك مزن زرار قال لك مزن تيدان جو مالباتي خراكرن تي برچكرن غيرك فينا تد في محافظه كرن مالبات شيء لغور عرف وعادتي في ملتي فينا غيرك بي نيفيساندن ادني بدوي فيا شي خلقي شي وانا بين شي كرن ادني بيوي نجات پرستی برای تو نبیا چون که دوی سر عرضهانی سر عرضه دولتهانی نه نتوقع تنهی چند نتوهنه وقتی یکی تنه تیغ پیش ادنگیش دقایدن ادنگیش دقهرن ادنگیش حقارت لوان تیکرن افانان جکی جدرخین و خلاص بوچی انتشکی سهل راحت gerek به izah kirin gelek ji parlamentere berêj ki ê kevin ji ki hengî ev 200 salê nijat perestî qewmiyet perestî û jehra şeytanî ketî damarê wan û serê wan her derê wan hîna meselê nizanin li dijî wê derdikevin û pêr dijminatê dikin wexta îzahetek xweşik bi zimanekî xweşik bê çî kirin ez ê belkî wê îxna bibin kêmayî wê neviyê wan îxna bibin wê hejmara wan kêm bibin wê maka xanûnek گو حوجهی پدویی گرک و درکه. چافکانیه گلک مسئله ما معلسف نجات پرستیه یعنی ایرو به قانون اساسی جی اوی هاتیه تصدیق کردن نجات پرستی ایرو دناو سه زاروکی مالی داجی زیادتر پزنه یکی بدی زیادتر جه حزب کی زیادتر بیجی ت باشتری ت قنشتری اوی هر دیو دنیب هفدو بیب کفن اوی ببن دجمنی هذی يعني ببن دجمنی دیو بابجی يعني اویا الجوري عقل والجوري منطق اویا مسئله که آشکره يعني مالا و آوا ما مست سیف الدین و ما مست نورالدین خدا خیر و مزید که سر شمارات بخیر به ان شاء الله. تماشاوان نیجا نیرنا راست برنامه مل و در قدیا حتی هفته کدن ببینید خیر و خوشی دعمانت خدا بر